ugize amahirwe kuri Rock Media TV. Uri umunyamugisha. Nawe ugiye kumva iby'abandi batigeze bumva. Nawe ugiye kure iby'abandi batigeze babona. Ndacyari Musema Dizoni. Ujya wumva intambara iri kubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ngiyi nayikugejejeho. Twinjiye mu rubuga rw'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo cyo kwa kabiri intambara ikomeje gufata indi ntera. Ugize umugisha wo kwa nkugejeje kuri iyo ntambara. Irebere. Si umugisha ariko ni amahirwe yo kumenya ibiri kubera hariya hantu. Kubera ko hari benshi bari kubyumva mu magambo, abandi bakabyumva mu binyamakuru. Ariko njye ugize amahirwe ko tugiye kwinjira ku rubuga rw'imirwano. Intambaro ibyutse ikaze cyane. Ugize n'amahirwe yo kuba ngiye gukumvisha ijwi rikomeye cyane. Sultan Makenga ari gukoresha ayobora abasirikare bo kugira ngo bashe kuzuza urugamba neza. Ikindi nanone ngiye kukwereka amashusho n'amafoto agaragaza uburyo Sultan Makenga ari kuyobora ingabo ze, ndetse n'uburyo bari kurasana n'ingabo za FARDC zifatanije n'inyeshyamba zose zikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nsaba gusa ahubwo bifatanije n'ingabo z'abashanshuro babane baturutse mu Burusiya. Wagner Group. Ngenda cyari Musema Dizoni, nyaboneka ntugende utarebye. Birashoboka ko yaba ari ubwa mbere winjiye kuri Rock Media TV. Niwe wagirwa kugenda udakoze subscribe kugira ngo ube mu muryango w'abakunda Rock Media TV kandi bagakurikirana ibiganiro byacu uko bucya no kubwira. Buri munota mba mpakubereye kugira ngo ngezeho ibiri kubera hariya hakurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biri kura hirya no hino ku isi. Nasezeranye kutazagutenguha. Niba kandi umaze gukora subscribe, zirikana ko ugomba gukora share. Nubwo intambara kandi ikomeje gufata indi ntera, abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda bakomeje guhura n'ibibazo bidasanzwe. Bakomeje kwicwa, bakomeje kugirirwa nabi. Nika nkwibutse neza ko abaturage bamaze gutegura imyigaragambyo idasanzwe igomba gutangira kuri wa 18. Iyi ni imyigaragambyo igomba kuba yirukana ingabo za EAC ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko abona ko nta kigeze za kumana rwose. Aya nama ko dukisha ikinyamakuru Okapi bikaba byatutse muri societe civile, aho yavuze ko rwose aba basirikare ba EAC ntacyo bigeze bakora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twinjirane ku rubuga rw'imirwano. Uwo nguwo niwe nshaka kufata wese yakubona mbiri kwa Kavaringa bacanganyikiwe. Karagasozi kabereye aho ugeze nako. Konde kugenda. Dengwa arasi. Natengeneza ya Kilo papa. Unachina kwa mashariki urenze ranzu y'ibati y'umweru, hari indi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri. Aho ngo ntiyadu wese arunze mukubitongo confirm. Ari gukongo kandi kumureba. Kilo papa anipata? Haya ni wewe ukafanya kazi tiza shaka kuzikurura kubituria sasa mukubituria. Bravo Sierra nani usubiri yeye apite kama kushoto kwa mashariki pale. Ndio sema kwa kupitia wote. Hapo kabisa wazoo vizuri sana. Usubiri unanipata? Aha. Hala kwa mashariki wasema kulia confirm. Makubwa maona. Adiko nakimbia. Akoti mingi sana confirm hiyo. Bravo msimkatie muda. Ndio stawatai.
tukayembere yawe ndi kukureba komeza ngabata bose bavuye aho Watu harakisha bwana, asimpatie muda. Watu wapite kulia na kushoto. Kama sio pale kwa mashariki kwa mimi. Tembea vizuri mwache, lakini harakisha kabisa. Wanakimbia. Sema wanakimbia, wiko na sote. Wase, wiko nakimbia. Landa bango. Karibu bazamuke bati basinga na wende agapiningi. Bade baba mu masasu peke yake. Umugabo yashize. Ndio papa iranzi tukura, yani ba nyekundu hiyo. Upige pale confirm hiyo. Kama ukiwa umeshaona hiyo profile. Yana mkoto. Mbona la zola mko. Leta moto. Bora leo kaza nenda kimbia. Kaleta mzikupa pale. Kutoka kuni kabisa. Ajiwati papa na hakuna dawa mpita pale. Ilianza tuko leo kwa mashariki kwa sababu kwa mashariki. Hao ni hao wali kukabarina kwa timu boss ni hao wali. Mpige pale kabisa. Adame kimbia kwa ufahamu, kile papa mumpige pale. Bangi meisha. Hapa natembea vizuri. Watu wanakimbia sasa na usirindia, watege confirm hii, watege. Hapa, atakuwa mtu kwa hivi. Haja wao ni mkoka kabisa, ni mkoka kabisa. Hawa mbona sana kwao. Kobeta nano te chongani. Watu watembee vizuri, akiwa tumpatie muda. Sasa leo karibu tena. Bravo shera Mike bora kama nipata. Msipatie hadi muda confirm hiyo. Sasa leo jinga hafi. Pandisha. Atuko nini? Sibasa pata nguvu maisha. Kutupa wanakamata sasa walitafuta kupata hiyo bombo ya Tutegemee kweli tuko nazo. Kama nani? Ya Castor. Watu wa Ferdel Tawano, wanoso wa Dibasi ndio. Ngogo aje muda. Wao ndio
ukifunga ukamanuka muri ayo mazu wamenye ibiri kwiruka niwe nshaka kuvamo uwo nguwo niwe nshaka gufata wese ya 12 kwa Kavaringa bacanganyikiwe kuvamu Dawseni anashukura Dawseni kara gasozi kabereye aho ugeze nako konde kugenda imbere y'abantu dengwa hasi na semeneza ya kilo papa unaona chini kwa mashariki urenze ranzi y'ibati y'umweru hari indi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri aho ngo ntiyaduye sarunze mukubitongo confirm kilo papa anipata haya niho ayo kavanya kazori tiza shaka kuzikurura kubituria sasa mukubituria urukwa sawa ninde kilo 9 ihute kajari sakuba muse bariruse imbere yawe bari guhaguruka bari kwiruka konde kubakoramo Kwa sawa ninde di uyu ninde kwa sirano mwacha gisirikali ninde ndamaye oda hakosa sikebanya mbere ati humva kabisa do akabaya bayiki